airetu iria ni Trinity Mission kuma Naikuru na Ole Merrill Secondary kuma Narok. Timu iginya iria irikitie kwegatira tigiti wa finals ni hamwe na Wiyet Girls, Itigo Girls, Ndura Sports na ciothe igacemania muthia-ini wa kiumia giki kiharo-ini kia ASK Naikuru Showground guthaka ngucanio cia semi-finals na finals. Atengeria na kuma Kenya ni marugamitio gutengera kwa ihinda ni kiama kiria kirugamagira mitugo na wigerereki wa atengeri thiini wa thi. Rebecca Jepchilchil, James Gekuga Karaja, Birundi Bura na Purity Kome marugamitio gutengera riri kurathuthurio kana ni makoretwo makiuthira dawa cia kuongerera miri hinya. Kenya ikoretwo giterengeni kia atengeri kugumirwo ni thina wa kuuthira dawa cia kuongerera miri hinya makimenyana na ringi matakumenya. Kiumaja afururi ohanini timu ya Chelsea nirahotire timu ya Tottenham Hotspur na bao inya hari imwe ngucanio-ini ya English Premier League irahwaini. Dean Kulusevski niwe urafungire bao ya mumwe ya Spurs, Cole Palmer arafungira Chelsea bao imwe na Nicholas Jackson arafungira Chelsea bao ithatu. Spurs iratungirwo kadi igiri ni undu wa